Akristo nthigurune narua ni bakuingirite kiumia gia nkendo na aria biuthurano bia kanisa bikujirite Akristo kithomba kenda gukungwira gutonya kwa muonokia wetu Jesu Kristo musheju wa Jerusalem. Eze ni ntuku ikungwairwa mbere ya thigunku ya Easter o mwaka kenda gukungwira ntuku eje Akristo kuma ntere mwanya ni bezete amwe gukungwira kiumia giki. Mati Mugambi gatwambiririe. Magana ma Kristo na nkinya thingati bakanitia Kathoreki mbari cia mitherukiri gicigo mbunge kia Maraha baragwatanira na mamilioni mangi ma Kristo nthiguruni yonthe kenda gukungwira kiumia gia nkindu. Batongoretwe batiri murugamiri ndina ria gicigo mbunge kia Maratwe batiri Peter Gichunge. Narua ni kiumia gia Palm Sunday kana kiumia gia nkindu kiria nthiguru yonthe kanisa nthiguru yonthe igukungwira gutonya kwa Jesu Jerusalem. Kiumia gia nkindu gitura kiri kiririkano kia Yesu Kristo akithungira muciini wa Jerusalemu ari ta munene indi munene wa thiri na munene wa wiuyano ara nkindu ino itumagirwa ta mathari mara maragirwa munene kagita gaku ni antu bakimukungwagira ta munene akamati ni gatigiri kanini ni ontombi akamati ni ntigiri ta munene wa thiri kana wiganio. Kristo bakanicheni Akathoreki mbari cia mithero bakionanagia abura mukristiano abatiri kwithirwa agikara nari na mikarire kari kagita tagaka kagita karankinya bathungirite kiri kiumia kitheru kuringana na mukristo akanichia Akathoreki. Tugenyiagia ta Yesu Kristo na kuromba urekeri wa magia yetu. Antu thaino babwiri gukara na rwendo na bakiendanaga na bagitethagia bara bena mathina na muno na winyia mwingi sana tweterete gukua na kuriuka gwa Kristo. Kagita gaku batiri Gichunge arauria Kristo kwibumiria kenda kuthi mchunjo kenda kuthura tongoria bara bakwenda akibauragia kwithirwa bari na wiguyano na nkinya ngwataniro na nkinya ukiri. Akristo bakwa bagatoreki baimbira ni ori Thursday bukathurana atia nkabera tukathurana na tucoke misa ya kuthambania maguru ugoro ni onto na kukuthurana. It is part of our responsibility ta Kristo. Kiatho ni tagike mbari cia maoa Kristo bakanicha ya muthure John mubatinaria na barauma kuma kenda kwibuananiria na Yesu Kristo akithungira Jerusalemu. Magana mama mathingati baranenkerwa kiugo ibatiri Joseph Kamberia akibauragia kwithirwa bagichokaniria mikarire yao kagita tagaka. Kirinde kionthe kia athiati bawe kirambiria kuwirwa ikumagia Murungu na tuyu tunene ni untu bwa ngugi cia inya cionthe iria bonete. Kristo baba nabo baronaniria umenyo bwawe iguru ria ntuwenu warira bakuthungira kiumia kitheru kuringana na mukristo akanichia Akathoreki. Twarika twina kuwirwa kukunene na tukungwirite ntuku nene ira Jesu atonyere Jerusalem na muno tukithia ta makinya yawe nonto ituririkanaigwa kuiejana na kuruta gicunte gietu giekumi twicokagĩria Mwathani nkatho nonto bwa kwithirwa na inyierie kenda batwe tukombolewa. Kristo baba ibaringithanitie unene na nkinya tongoria abo atongoria bara bariku kagita kana nkinya tongoria abo Yesu Kristo kagita gaku nonto anene banthe beyana makuku ya ing'ora ya ndege euro ya kwenganto ya kuranto bana makuku so ruari tukwa makuku iyo yathire kinya boi baicokere pamenya onene bwanthi buthira. Kiripotera weru wikendi kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mati Mugambi.